Joseph Tibenderana okurwa muri district ya Kitagwenda nuwari kwetombwitira office ya RDC hamwe na polisi nagamba ngo bakamwiba hwente zenkaga na munana hamwe na n'entama 31 ezabire na risi zo muri Kagango ya kabiri kabare umuri bisheshe hatece mbibi abantu abanasangire n'ente zanje mu mafamu gabo hariho umusijana bamweta mpeyirwe ari omuchwe kamba chita kanchikole hariho ndizo bamweta Edmond ari Kitagwenda mpeyirwe ngo munywano wa DPC katwa mukwasire ntwire polisi bakamukwata nente yanje yagira tabo tubende kibakomanyisa kante DPC teyinde kibakuza gukora ki ekibakuza gukora aba polisi baragayo na manager yari yo mufamu agizire ngo wenta kajuguru mu katali kuriya Edmond polisi nawe yamukwata akuja ngwenta kazuguru mu katali bambuza ebare bwaguriro hente birinka ebarta babini ahante nkaga na munana hamwe na n'entama 31 uguhata kasigaza amashano gwari kurebaho bitunagira ngo obushumu ubu bukenegeze bwa manager uyabire nakozesa kabashikiri banda polisi yabahereza bond abana kwasire nente zanje nkandi yo mu office ya State Anthony Heiza deputy assistant RDC na OCCID na Fairo na TPC bazomo office ya State Anthony kabarjiro mu office ya State Anthony bagenda abasangirwe beinente baba habonde basohora kunkenyimo akana kwatagana na manager kan manage ebyinji byona kana yimarira so ya munjwekere twaguma twatagana so nyewe nteze naherchere kwijura wente nkishatu mukwa mushanju nkomo naro kwa munana ugu yayetere nduro wa President Museveni aha ofisi na nena kunyinji mbweno wechitinisa president atuyambe nyewe saheza handa stress ne yo kunyita ente zanje nkaga na munana bazitwe yiro murundi gumwe ugafodi nembanza centenary nembanza sakoni zimbanza hati ndiyo mabanza ga miliyoni 300 chonka ba polisi bari yo mukurira ha sente zanje nole kuroto musuma wento wunsangire nenti ukateka ateine exhibits nuwo kateko mu koti nka TV West twagezaho kushikira omugambirizo wa polisi omuchange cya Rwizo kugamba habushuma bw'amatungo burengeserize hamwe na n'umushango gwa Tibenderana bitu nawe tatunjire birukwetenjesa computer has issues kind of some delays but they are trying to fix it. Fix it now, we'll be able to get those statistics today. If they can't, then it will be very hard. They are on the computer. They are trying to fix it. It has some issues. I'm trying to get in touch with the DPC, but it's not picking. You know, we're in a busy season. We're organizing for the presidents. Most of them are in above meetings and what, organizing venues and all that. We RDC Godfrey Mbetegerize nagamba ngo namazima umushijo gwakibwa bitu abare kwirwe tikirukumanyisa ngo mushango gukahendera konka icyo mucamuruje okucondozo gwe kuruhano kugira ngo umushuma number 1 no manager we kandi manager wawe ni urwano yesiga kandi yagarika yakwiba bwo kumukwata bashimika na hezo bujozi ubukubanza abandi abo kugira ngo bakabakwata binente bamwe mbajya bakazigura mu katari bamwe bazigura mu muntu wa kabiri n'wa kashatu aho bakora kabajozi mu kucondoza bayamba okureba umushuma noha wagira ucuraro cha Tibenderana akiba mwentejo akajiguza Mbetegerize bakajiguza mu Hidaya bakajiguza Timothy amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe.